Hey, Burm. Огонь! Der ist geil. Bleiben wieder, wo muss ich? Jawohl. Das ist immer, wenn du es abreißt. Bin ich dann gescheitert. Aber zumindest hat er einen Sturmtiger verloren. Und 3 Nebelwerfer. Батарея к бою готова! Gut für mich. Танкисты на связи. Мы готовы, товарищ командир. Батарея к бою готова! Есть, товарищ генерал. Bei der Fräulein Kazuschka. Батарея к бою готова! Ja, und zwei. Есть, товарищ генерал. Da drüben hat er. 2 Nebelwerfer. Hat er noch 5 Stück? Hätte wohl sein. Батарея к бою готова! Да. Артиллеристы готовы, товарищ Schön, командир. Hafen du. Wir haben auf. Саперы ждут приказа, товарищ командующий. Танкисты на связи. Da drunten habe ich einen Blut, gell? Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Ja, mir da. Der Baum ist weg. Ja, der Baum. Genauso reißt man Baum ab. Und? Er tut mir Blut. На что жалуетесь? Так Понятно. точно, товарищ командир. Есть. Да. Hey, nein, die Burm. Ich bin bereit. So sein Nebelwerfer, oder? Da drin gepackt. Батарея к бою готова! Und der Snapper. Ich sag mal, wenn da 2 Mann ohne Probleme hinterkommen, er rübt das Snapper auch hinter. Wenn ich voll eine reingedrückt, mein aber. Der Panzer 1. Ja gut, dann habe ich gleich überrennt. Mit dem T34. Батарея к бою готова! Артиллеристы готовы, товарищ командующий.
Der Sturmtiger. Schau, die Reichweite bis da oben. Ja, ich sag mal. Der fährt davon. Mit reinhauen. Огонь! Runde, Feuer frei. Die 3 Minuten vorhin. Der wird bestimmt. Ja, Kumpel, ein voller Erfolg. Was misst mir? Bei der Sniper John ist auch da. Der geht ja mit durch. So, dann hat er noch 3 Stück von denen. Da ein Sturmtiger. Oder nicht nur, ne? Артиллеристы готовы, товарищ командующий? Да. Артиллеристы готовы, товарищ командующий? Да. Und der Sniper, der greift daher, gell? Über Feld und Flur. Есть, товарищ генерал. Батарея к бою готова. Die Bomben da hinten, Расчет к бою. die müssen wollen. Батарея к бою готова. Und sie fühlen. Aber 2. Есть. Ja, bei der Abwurm. Trink 17. Саперы ждут приказа. Ja, der Depp, geh, komm mal zu mir. Сейчас. Саперы ждут приказа, товарищ командир. Ага. Money brauchen wir. Есть. Саперы ждут приказа. Есть. Пехота готова, товарищ командующий. Hier geht man den Mörser. Ja, ich versuche den Mörser da hinten zu platzieren. Dann kriege ich die klar. Снаряды кончились. Есть. К маневру готов! Поехали! Батарея к бою готова. Саперы ждут приказа, Будет как товарищ новенький. командир. Жду подавай снаряды. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Саперы ждут Подавай приказа. снаряды. Ja gut, die Katjuschka, die frisst, gell? Саперы ждут приказа, товарищ Есть. командир. Есть. Kommt ihr bis da hinten, oder was? Normal schon, oder? Nicht voll eine reingesetzt. Ich meine, wenn die 3 Humperer geschafft haben, dann schafft sie ja.
Bei der Zug Thomas. 3 Nebelwerfer. 2 Sturmtiger. Пехота готова, товарищ командующий. Ё-моё. Wer kommt näher? Пехота готова. Есть. Есть. Und das Land der Brüder. Juckt ist worden. Есть. Gehen wir juckt geworden. Довезем. Довезем куда надо. Bei der Abteilung mit Bayern. Und ran ans Werk, das ist um. Есть, товарищ генерал. Aha. Überzeugt, hau die. Пехота готова, товарищ командующий. Так точно. Вот так. Wobei ich kann vielleicht. Warte mal. Жду дальнейших указаний. Пехота готова, товарищ командующий. Mit diesen Säufer da. Есть. Durch die Welt spazieren. Wenn du durchlaufst. Пехота готова. Aha. Die beißt ihm nicht. Пехота готова, товарищ командующий. Пехота готова. Ja gut, die wollen schon verballern. Tut mir richtig. Пехота готова. Так точно. Also ich sag, du hast ja bestimmt nichts mehr. Есть. Nicht versagen, brauchen wir noch. Батарея к бою готова. Und Fräulein Katjuschka. Ist auch bereit. Aber, wenn prügelt die weg. Der war die Flak, oder? Die ist sehr blank. Батарея к бою готова. Oder will die bereit sein auf den Sturmtiger? Расчет к бою. Was soll der geht's? Батарея к бою готова. Есть, товарищ генерал. Also Monat, er ist gefallen. Есть, товарищ генерал. Der müssen wir gerade da durchflügen. Пехота готова. Bei der Trüppchen 9. Есть. Mach ich nicht dahinter.
Есть. Вот так. Bruder, saß mit durch. Пехота готова, товарищ командующий. Mal schauen, was er noch hat an Munition. Пехота готова, товарищ командующий. Есть. Also, das hat er bestimmt nicht mehr. Пехота готова, товарищ командующий. Der Heavy Machine Gunner. Kauft er das mit den großen Rattermann? Так точно. Ja, immer noch was. Die Pfeife. Так точно. Hey, ich muss der lang. Heute 5 Ladungen. Пехота готова, товарищ командующий. Ja, Kumpel, jetzt ist er da. Мужики, быстрее! Ja, bei der Buben. Die ganze Nummer umgestürzt. Wieder mal. Есть. Und ich war jetzt beim Mörser. Есть. Bei der Mörsernummer. Есть, товарищ генерал. Ja gut, haut unter mich hin. Пехота готова. Пехота готова. Ё-моё. Пехота готова. Pass auf, die auf die Null. Ob ich den Sniper geben, die gar nicht gehe. К маневру готов. Выдвигаемся. Вот так. Mit dem Panzer einfach durchbrechen, den ihn drin hat. Weil er dann schießt wie ein Damischer. Артиллерийцы готовы, товарищ командующий. Огонь! Betöten, der Tiger muss rollen. Und der ist gefallen. Артиллерийцы готовы, товарищ командующий. Да. Батарея к бою готова. Что-то готово, товарищ командующий? Aber da vorne gibt da Minen, wenn du durchfährst. Танкисты на связи. Пехота готова.
Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Ja, wieso? Mit den zwei bleiben da drum, oder? Ja, theoretisch müsste ich gerade den weghauen. Dann habe ich freie Bahn. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Огонь! Bumm. Freie Bahn. Mit Marzipan. Батарея к бою готова! Да. Да. Танкисты на связи. Выдвигаемся. Und wie viel 30 bitte bereit? Wir stürmen die Bude. Пехота готова. Так точно. Den schickt mir um mich zum Ablenken. Танкисты на связи. So soll er noch ballern. Мужики, быстрее! Ja, sie reißen den Bunker ab. Экипаж к бою. Okay, Bumm, folgen. Vorwärts, Kameraden. Танкисты на связи. Экипаж к бою. Поехали. Jawohl, wir retten zusammen. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Есть, товарищ генерал. Расчет к бою. Aha, das langt da. Ich drücke ganz gut, wenn das langt. Да. Also ich sag eins, К маневру готов. die Nazis sind blank. Aber wenn die blank sind, ruhe ich durch. К маневру готов. Der droht noch nichts mehr, oder? Wobei, der kommt jetzt. Oh Gott, da kommt die Verstärkung. Приказ понял. Артиллеристы готовы, товарищ командир. Да. К маневру готов. Приказ понял. Есть отставить. Экипаж к бою. Пехота готова, товарищ командир. Also wieder mal. Совершенно точно, Minen. товарищ командир. Wie des Öfteren. Was hat er denn da? Der brannte 2, ja gut, den habe ich weggekriegt. Экипаж к бою. К маневру готов. Выдвигаем к бою.
Пехота готова, товарищ командующий. Ja, also lass die Panzer kommen. К маневру готов. Wo ist mit mir? Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Да. К маневру готов. Trifft den um, Есть атаковать цель. Vorwärts! Выдвигаемся. Есть отставить. Пехота готова, товарищ командующий. Все. К маневру готов. Und der Panther. Есть атаковать цель. Нас подбили. Пехота готова. Артиллеристы Mamuschka, готовы, schick die товарищ. mal. Wir brauchen Raketen. Пехота готова. К маневру готов. Выдвигаемся. Ja, der Sturmtiger ist gleich wieder vorbereitet. Батарея к бою готова. Танкисты на связи. Пехота готова, товарищ командующий. Расчет к бою. Klopf, klopf. Jetzt gehen wir die Raketen. Aus heiterem Himmel. К маневру готов. Ich glaube, da werden sie gleich brennen. Батарея к бою готова. Okay, Buben, jetzt ist er willig. Есть, товарищ генерал. Und das war die letzte Vergeltung. Танкисты на связи. Пехота готова, товарищ командующий. Так точно. Der Summenmeister. Muss die Gruppe sitzen? Oder muss ich auch die Feinde eliminieren? Dann dauert es aber lang. Denn der Plan war, die Depots zu erobern. Im Westen. Meiner Ansicht nach ist das Westen, oder? Пехота готова, товарищ командующий. Совершенно точно, товарищ. Танкисты на связи. Приказ понял, товарищ командующий. Пехота готова, товарищ командующий. Зачем? Танкисты на связи. Приказ понял. Es hüpft um mich besser. Zweiten Song, oder? Пехота готова. Wer mittendrin hängt, wieder drin hat. In der Mine. Есть. Танкисты на связи. Приказ понял, товарищ командующий. Die Frau der Fragen reicht es zum Sieg. Экипаж к бою. Быстрее!
Пехота готова, товарищ точно. командующий. Экипаж, к бою! Bare ting med. Læg på dem, dis. Пехота готова, товарищ командующий. К маневру готов! Вижу цель! Depots im Westen. Altså, mere sikkert ikke, gell? Hvad er det hytten om Osten? К маневру готов! Есть. Пехота готова, товарищ командующий. Так точно. Vorwärts! Танкисты на связи! Вижу цель! Приказ понял! Hvor er de pfeifen da? Warte mal. Die waren noch im Weg. Und, das war der Sieg. Hat einen stolzen Preis gehabt.